Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day ta at tao. Adala nga rod sakit nan, kastapay ti ugali na. Kabutang ko nga sitgan ang mga nobarsakan nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawon na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang isong ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama di siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana da tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di dinamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik na na. Basol tayo ka di. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di kawat la makasara kan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat sa ti makasarak iti trabaho. Adda imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nan. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Bak nang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kahit ya sidag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kay kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalat tamat taam mo minsan. Sayang mat, ti kinalaing kan kinataar mo. Tadamat sakit mo a leukemia. Agyaman kakit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi di sakit Tamabayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka manlangan. Di manawan ti awanan bain nga agong. Ngam... Oh... Apay ngamin anadaanak iti kastoy a sakit. Manong atapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May saakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agaplay iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunagkanta kaduaan ka ijayan ni madam. Agyamanak, manang. Imbag maanong samti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan ang makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Manusam nga ti trabaho nga aplayam. Mga no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanusak ti trabaho, madam. Malaksid laang mo agdangran ti aywana. Nula kat makaanos ka.
Dakkel ti itod ko kan ka akas sweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruama kitirigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras a panagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aisa iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay kumata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay ading ka. Anday ta ti ruangan ti kwarto na. Anuray ka, talokatak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Nasamit ka day, sir? Ay, suray. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mat gayam aday na amot yar aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan ko nga amot yar aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just keka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwana. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga dasakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yun kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na ket sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabitlaan, tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag titulang, sir? Kunakmat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko tinabuong abaso. Ngam agsubli aktumat laang. Agawid kan. Diyak kaya tikas kan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yo ti gatas. Nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kaya tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kaya't mo asawan, agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso kan ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir. Nabayak ka din akatulong dito, manang? Nabayagan na. Manon natawan ko dito, Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang? Ay, saan?
Nasingsingpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iigit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi sirok ti kayo. Adalat taarak iji lamisaan na. Ha? Agbartek kasta ka di, manang? Ay, saan mo't kit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo nutultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginaggatang mo nga agas ko. Wananang, amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag manan ako. No kastoy analam, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko. Gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, anak? Pasensya ka yun. Ngam sa anak nga agbayag. Ang mga noda kasapuran ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma a negatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apoko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan mat ket niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta ka mat. Aping an anusam ti desperado ang masakit. Imbaglangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikunak, sir. Aramatag ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken, maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon ngayon bagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Ah, sige. Dita kayon, sir. Pinanawan na kon ti sinalbag. Tangsit mo't na ita babae ah. Nagturit ka na nang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasanukot bastos mo't manang. Hoy, babae, kunakitin kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano no papanawon na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mat ni Sir Larry. Kasano ko maanaturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkasang moton. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kunakman, mapimanaw kan. Anyapay lang ti araramidan ito eh. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan
Amagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mga gas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy kano. Isuntumot lang amatayang. Gasto kantuok tanasakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamot makarecover ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibaga dakit din. Nagpa-chemotherapy ka no. Isuntumat lang ang matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka numat. Pagkwartaan dalang ti tao. Nga maadamot maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya. Kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamot makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot pa'y. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagriryaw ni Sir Lester itang aldaw? Pinagulimag ko na amanang. Iti kalabas kat basit lang abanag kat agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga agpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y ang maalukoy dagiti busta yung agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamno giddanam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asan ang mapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga aramid na. Riniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako na mapapan iji ayan? Tadyak kayat manen ti makangeg itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Dasakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti unget na. Day tangarod ti pakasurunak. Kuna ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Ha, makapaawan ganas. Ay, no siya. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apayakas lamay kulkulang ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji-igit ti swimming pool, manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko manudida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namot ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry. Idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao. Ngam, gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbagat ti doktor na nga madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog ko na. Maulaw kayo, kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nakasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir.
Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mga laiti panglabar ko kada kayo. Apay na ita aplanggana. Ipanmunsamat ni ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minan di nakayat yan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di na kayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko ididaytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akasta tilangam ang naggapu di takwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kanilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rumbang nga awatan ti kasasabna. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman nga min no agkumbulsyon ka. Apay nga min apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalakak mo't ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mo't alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka, babae. Makamu ka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam no umisam ka, sir. No agungungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si Kamat. Iso saan ka nga agungungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na ayo, sakit yo. Samet asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mo't karod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigur man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisam mo't na minsan idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo ka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to paikit di, abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang numayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat kadate yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat nga minti mo na nang ibaga iti date, sir.
Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arumrumwar day ta pasyente. Una, tawan mo't nga minti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Ah, Adda di ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. na, tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day ta babae. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag adya rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud a patingga ti ururayak. Tapno agpatingga matan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Oh, di awan mo tanday ta amariknak a sakit. Ay sus, kamalimanan dayta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam, no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kaya tumasawan. Kasano ti panagsagana? Tapno langit ti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lexter kan Trixie kunam. Oh, rimwar ni Lester iti kwarto na. Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yung madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan nga ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka. Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur-uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no, saan ka di? Anya kuma tinasayata pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa, itaad daramidek. Na. Sinalbag. Awan samot tanti umayon kanya. Nadya ba't a caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan diti kwartong, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yung samatan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsaganak ako nam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa'y nga imawag ka.
Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak napnapan dita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramin mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya kon dayjay, Lester. Maawatak tinariknam idi. Isoan na ibagam tikas jay. Ala, umay kalatta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo, mat, sir. Papanan nyo? Ingkamatan nagpales, tayin tag-date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Hindi ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di ta utak yo dagiti banag anasayaan. Orayan na karod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay alasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay iji kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan iji kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabit lang, sir, tayo nakitaan. Naglilokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day ta sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apay adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isok ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ron ti pan nakaduktal da, sir? Idi adu ti limitam iti godil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susop ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asim mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naimbaga bigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak tinariknam idi. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman ak iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemo ak. Okay. Nasayaat no kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan.
Nakaturog mat ni Sir Larry ija kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Naialdawan ah. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ija kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggay ko ngamin ti ungor ti may salugan. O sino tinangaramak? Noda ni Larry ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilugan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan Dori, ijay Dori iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti Dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka? Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy? Maulit pa'y? Depende, no. Kasano ti panang-accept ti bagim iti agas? Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ija kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina-ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madama pa'y ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan dapay analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di namat gayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man amo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag, kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awan pa'y doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana.
Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Masapol ang kasao kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dito ospital, doktor? One, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin ang proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman ako iti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samot kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Ngadda ka nun ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Ang mga nawan po ng impanti caregiver, isa na idanon na iti ospital. Oh, dita kayon. Tamapana ki ospital. Oh, ang mga no critical, Lola. Ang mga no saan na madanon ni Lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita. Ang mga no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga min ti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta, dagiti laboratory test na. Orayen tayo laang ama imbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ama isayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga'y manugot nga agpa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umangangas ti tao, adalatanam nama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldotin sa ganak akanan nyo itaabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanyak. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, manganak. Ta sa anak mat kag tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Pumigsa at tulaan. Makita. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag tinegosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbaga, saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan, no di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma.
Nangagkutimbagam ka ni Lola. Apay, anya lang na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Pilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lister. Impan na pa iti ospital. Di yung kadi mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay ka iti agsakitan niya. Nagtakas matanda ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki mol ti manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomikumak ita. Sana balit adamot ija ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak ken ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Manakibiyang mat na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umon a session ti kimom. Sapay ko tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano kuna ti doktor. Sapay ko tamayat itibagik ti agas. Kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano kuna ti doktor. Diyos ko. Sapay ko tamayat ti resulta na kanyak day take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan, tapno maimbagan kayo. Kasanon, nujay ko namaman mano, kat may saak ijay. Ha? Apay, mabuton ka sir? Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tati pang balas ko kanit Trixie. At dapat kami iti ospital. Bambantayan na di inutil. Agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa amat taulom. Adda ka dita? Nangagmo timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay kumang ulitek nga Para kanyak lang na dyan. May kakit din? Yung kaya dyan? Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran? Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasulbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na kabayatan ti kemo na. Matungpal doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launa iti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse, duha ti Trixie makita ka. Mabit lang nga ron, sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pay laang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas.
Saan ko ma, Diyos ko? Kasyan na ko ma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kuna na ngamin akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tama pa nakijayan na. Ngam, awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal, ti panagkita na, kadag iti sumaruno akemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadag iti side effects day jay. Ngam, saan nga iti amin a tao, amakemo? Kastagayam. O sige, umunaak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Sapay ko ma, tadanam nama amay bagan, babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, amapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla, nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiway aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na diya tao. Kulnet. Sabali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Makapay-stress. May imbaganak ko mga rudan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, wada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo't? Agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din dito? Ibalon ka kada Sir Lester ken Trixie daytoy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami na balunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver ti mangmangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Sumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Abang ano pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilokon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room namin manang. No di tawad, awan. Adupay akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Ti pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao.
Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya, kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga tabirtod mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni Sir. Unay katabirtudan, manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid, ah? Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ngay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at nang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang. Nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawakin ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idin to ta asidag ka iti peke nga apo kom. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko mga ibaga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit anak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasama kijay. Anya dayta anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisina kon. Ay, Sir, mapanakon. Inununamkit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, Sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Tasan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. May gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag ti nurse ti agas mo. Agiddan tangarodan na mangan. May mayat, no adda kadwa mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo't. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday tati kung kunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad na iti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta.
dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat nilari ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpud no nga apo ko tati agsaksakit. Jak man lain kan kano. Agbali mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpud no nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag ko lata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aisa. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo't anat natin kan protas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aisa. Taison tibaon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan nyo, sir. Luklukatan nyo mo't dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang ku itay bigat. Awan damutan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailain. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya? Impanda iti ospital di nagadaw? Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat pinaggatang na kadagijay. Ay, di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anya? Impanda iti ospital di nagadaw at protas. Siya ka pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat pinaggatang na kadagijay? Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Adamot impagatang na kanyak, sir. Impan na iti Ija Hospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, pa'y ti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di pa rikaw? Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta kan, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat, Lola. Nasayat mat ti marikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat, Lola? Ay, no idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni Madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay akasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro dagita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir.
Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni Madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apeng impanyo amin aginatang ko aprotas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbeng nga ipaay kumatken kuwa na ti pagrebengak akas lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man yan ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan lagi ti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mga lakadag iti kasapulan ang maala ka ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Dok, nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat ka ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, doktora. Nakaawag kayo, Mat. Maragsakan amang ipadamag. Amayat ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak unay iti Diyos. Ken kastamot ken ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang-angas ti tao. Saan tayo ang maawanan itinamnama? Nila nga min Lester tinaawanan ini itinamnama, doktora. Imbag ta nakumbinsir yung matlaang nga agpaakas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no kasano ang nakumbinser na ni Lester? Amangan mat no ada sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man ita dita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anakaturpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da ijay, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga rod anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga rod jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapanta ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayong agpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan kumat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Hinkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Uray saan ka unay nga agapura nga agsubli.
Ta sa anak mo ta sumrek iji opisina kita. Agyaman akmanan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Una ni lolo asaan na sumrek kita. Apa yung awan dito eh? Nagkuyog da ka ni madam anapan iji ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko nam? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapanda pinasyar. Kaya mo kung kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iji ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga intin. Nasaan ka day, sir? Apa yung arod nga grungiit ka ngay? Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taadda kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, Doktora. Imbag ta nakaawit kamutla ang anak ko. Kasanungay ti aywan mo. Adda namnama amaagasan nang. Naisayang katan ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasanungarod ang nakaawid ka. Adda iji dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang. Naungat la idi gapu iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpayso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaren. Sana bale. Gatangan tayo dahi nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang. Umayak tumanan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ron trabaho. Sana bale, takanayo mat nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalatano at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wanang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mat kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni ospital, Lola? Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidinan. Pagawiden danto inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samat tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan.
No amokla ko maasaan na pudno nga apo ko ka, Larry. Ha, si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kasla dasuron na kanya kon. Api nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka ritay kartib si kakatulong. Ay, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, no niya ter aramatam? Ti ko na, no nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Hinkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan ngamin itekad. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, adi ka makaid na. Ano ti pakariribukam? Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di ngintid konken ka? Apay, adamagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon no makita ni Larry? Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da balay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo ti epekto na? Andaman nga tan romsa parikot, nukas kasanaw. Si Kantomat, nagararamit kahit sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan nga tadadya kartib. Kita pan amin ka nagitit tokador kan istante. Ne. Nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Ano naman ka papel? Pasak man. Certificate of Adoption. Name of child, Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pag-arok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya tinangibilangan mikan ka. Iso akas ta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa nakat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na kenkwana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamat ti amok. Idi pa'y gaya manakita ni Claro day ta a papel. Ngam inlimod na kanya.
Nasingpet ni sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan niyaw. Iso nga inlimad na. Huwan. Ngam idi makita na, amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakitanan. Anya nga tayo tatiramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, tisaan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka nak, tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, katdakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga maijay balay? At daak pa'y laang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga da makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi barsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inan-anusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag itidadakal ko? Apeng impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ije balay ampunan, tapno di kaasi ti ubing. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat ka dakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga amangan no marigrigat dagiti pudpudno adadakkel ko. May saat mat karo da marigrigat no bilang lang. Imbaglakit kin tanasingpet da lolo ken lola. Ngam, siyak, naglablabesak. Kan, ura dagiti nararamit ko kan Lester. Saan anasayaan? Kat, isupay ti pudpudno nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak diti balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat nagan anad. Saan ko ngayon ruar na papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raman ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti mauti, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up tulangan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ijibalayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo.
Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver mi. Ta iso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara kada tayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir. Biglaan mo't day ta panangibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitsyenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Alinga rod, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adasa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayem mo't ngamin ni Sir Lester. Gayem nan samot amin na kaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga tangag paisaw. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panag ti driver kat kasangsangpet? Jak ngamin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na kenkwana. Apay ngerwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupen ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aisa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngamapay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken ko na. Sorpresa at ti kasinsin ko. Anya nga tatimako na ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kenkwana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Lester? Sika ka din agpaiso? Wen, siyak da ito'y insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makitkitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alaan na akong daway, gagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko. Imbilang daklat ta, apudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan.
Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo. Idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak a papeles. Idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Ha? Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Di mala nagbaliw ti tratom kanyak insan. Un insan. Awan basol mo. Taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom. Kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pasyaro ni nanang ko. Itulod kan. Babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adin na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyan tay jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar ang mabalin a pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapu iti anak yo, iso anak paagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Syakit di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawa ka, adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat, anak, ti iawag yu kanyak. Apayakas di ti imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungat ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita at alugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mata maestro. Lester, kunamlatan. Nainbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito'y. Kat, awan mo tan pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo tan, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itininam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos kini Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa iti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako unay Trixie. Duata matlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha?
Kalay sa adagos? Awan mo't lapapanan na no di kasta, Trixie. Isungag kalay satan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko mata manayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalinak ang nasingpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't anasaya at akas kada kayo, Insan.